Sepetlele seno se mo maemong a tlhobaetsang. Pegelo ya ombudsman e supile fa basadi ba baimana ba robadiwa fa fatshe. Mafaratlhatlha a sone lona o netse, mme ga go dirisiwe melemo e e tshwanetseng, seo se ne sa ama balwetse ba le 11. Fela baagi ba tsibogetse seno ka go farologana. It's faulty in this hospital. They need to do something, especially in the maternity area. You have to lay on the floor and you've been treated so badly at the end of the day. So what respect do you have as a human being? Mokgatlho wa DA mo profenseng wa re o tlile go lopa Commission ya ditshwanelo tsa botho go batlisisa maemo ano. What is worrisome is the Gauteng Department of Health's lax attitude when approached for intervention at Rahima Moosa Mother and Child Hospital is a stark reminder of the difference, between promise and implementation by the ANC government. Puso ya profense ya re e tlile go dirafatsa dikatlanegiso tsa moprofesara Malgapuru Makgoba. Gareng ga tse dingwe, o supile gore sepetlele se thape mokhudutshamagamogolo yo mongwe. We are going to make sure that we have our implementation plan, short-term and long-term. Then we will quickly, immediately get into those low-hanging fruits that we should be doing. Then the other process or the long-term process will definitely make sure that we do that plan parallel with this one. DA ya re e tlile go netefatsa gore dikatlanegiso tseo di a diragadiwa. Molemo wa motho SABC News, Westbury.